Juh, pade baka. Pade baka usput. Gdje smo? Miškice, gdje me gledaš? Aj, gledaj vamo, gledaj. Evo, snimaš se. Ostavi se iz mene, ne gleda. Ne, plakat, ma ne. Pa gle, ovo ti je za budućnost. Ne smiješ biti uplakana. Ajde se smij malo, ajde. Ajde malo. Evo ti tvoji popovi pivaju. Čuješ? Ajde, mila Gera. To. Bravo. Ma bravo. I još, aj još malo. I još. Opa, ajmo, twist. 1, 2, gimnastika. Sad smo se razgivali. To. Bravo. Ne, plako, ma ne. A smiješ mi se. Smiješ mi se neko. Tu. Hoće baki dat ruku, ha? Hoće baki dat ruku. Vidi moja rukića. Naprijed, nazad, 1, 2. Naprijed, nazad, 1, 2. Opsasa. Vidimo kako gimnasticiramo. Tako je. Gore, dole, go. Šta mi se pokazuje ova kartica, memorija, baterija, koji bu? A će skiknut? Sad u odsutnom trenutku. Može još. Neka još. Neka. Tako, gimnastika. I pričamo. Viš dijete od 20 dana kako priča. Dragi gledatelji, ko bude ovo gledao da znate. Dijete je ovo od točno 20 dana. Pa si mi mislite. Da. A šta se sad zamislila? Študiranje. Miškice, gdje si? Hoćemo još malo? Ajmo malo. Izađi iz kome. Ajmo, 1, 2. Opsesa. Diši. Pa diši mi. Diši. Evo gledamo u kameru. Gledam. Ajmo se nasmijati za publiku. Ajmo. Miškica moja, ma diši ti meni. Di. A di? A gledaš ti, ha? A gleda. Amen. Da promijenimo ritam, bilo bi življe. Dijete bi se ritalo s 16. Ljubav. Pa neš mi zaspat, valjda. Nećemo spavati. Ne. Ajde, baka mi se igra. Bože, sad ću, ajmo. 1, 2, 3, 1, 2, to. Bravo. Gore, dole, kamera se ljulja, pleše, sve pleše. I pjeva. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. A šta je? Dosta. Snimanja, dosta. Hvališ joj Gregorijanca, kako nekako? Aha, sorry. Ali ako ti je to ti je crnogorska gimnastika na ovu muziku. Aerobik crnogorski. Evo, gotovo, prekidamo, izvinite. Sluša, tamo je